ese ubwenge bw'abantu buragenda bugabanuka. Dore ibimenyetso bishobora kubyerekana. Muraho bantu baku. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bishobora kwerekana ko ubwenge bw'abantu buri kugabanuka uko imyaka igenda ishira. Ubushakashatsi bwerekana impinduka mu bushobozi bwo gutekereza. Kwibuka no kwibanda ku kintu kimwe igihe kirekire. Murakaza neza kuri Master Andrew YouTube channel. 1. Igabanuka Intelligence Quotient IQ. Mu bihugu bimwe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bihugu bimwe na bimwe nka Noruveji, Ubwongereza, Ubufaransa, n'ahandi. Igipimo sai ubwenge iku siagiye kigabanuka mu myaka 40 ishize. Ibi biratandukanye n'ibyabaye mbere aho IQ yari iri kuzamuka bitewe n'ibikorwa by'iterambere Flynn effect. 2. Kugabanuka kw'ubushishozi n'uburyo abantu batekereza byimbitse. Ikoranabuhanga ryihuta cyane ryatumye abantu babona ibisubizo byihuse batagombye kubigaho cyane. Ibi byatumye ubushishozi no gutekereza byimbitse bigabanuka. Cyane cyane mu rubyiruko rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga. 3. Kugabanuka k'ubushobozi bwo kwibuka. Kubera ko ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha kubika amakuru. Abantu benshi ntibakirusha no kwibuka ibintu na kuko byahoze. Ahubwo bihutira kureba kuri Google cyangwa mu bundi buryo bwo kubika amakuru. 4. Kwiyongera. Kwihungabana ubuzima bwo mu mutwe. Ibibazo by'agahinda gakabije, depression, stress, n'impungenge. Bikomeje kwiyongera. Kandi ibi bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ubwonko no ku bushobozi bwo gutekereza neza. 5. Uburebure buke bw'igihe abantu bashobora kwibanda ku kintu kimwe. Attention span. Ubusanzwe. Ubushobozi bw'abantu bwo kwibanda ku kintu kimwe. Attention span. Wari hejuru. Ariko uko gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga. Bituma abantu batabasha gukomeza kwibanda ku kintu igihe kirekire. Urugero. Ubushakashatsi bwagaragaje ko attention span y'abantu ubu iri munsi y'ifi goldfish. 6. Kudashishikarira gusoma ibitabo birebire. Abantu benshi batakigira umuko wo gusoma ibitabo byimbitse. Ahubwo bahisemo gusoma inkuru ngufi kuri internet. Video ngufi cyangwa ibindi bintu byihuta. Ibi bishobora gutuma ubushobozi bwo gutekereza bwagutse bugabanuka. Mwakoze kudukurikira, hit the like button, subscribe, kandi dusangire ibitekerezo mu gice cya comments.